ngasi ayuk phongkiba tongan manipuri sifong amasum thokiba thawdawa thoksingdagi maruoibe I pausing khongga saraga Manipur top channel gi maikeidigi myamna thamjagi ahanbada BJP gi president kotna samon Toukhre BJP gi primary membership tagi sei taruk tanthokraba party asigi spokesperson oirama songtham bijoina civil judge junior division Imphal West 1 da ngasi tharakiba petition amaga mari lainana court asigi maikeidigi BJP Manipur Pradesh ki president Sharda Devi thasigi kunga mari gi ayuk pung 10 makhai taba matamda samon Toukhre Songtham bijoina Specific Relief Act 1963 gi section 34 gi makhara consequential relief ka mari lainana tharakiba petition ga mari lainana court asigi maikeidigi BJP Manipur Pradesh ki mot siliba party ki president Sharda Devi masana tragana application asiga mari lainaba question singi pakhumpi bangama miyema tha asigi kunga mari gi ayuk pung 10 makhai tabada court asida tharakna bakhankhre loinana numit asida defense ki dama written statement ama file tawgadabani ama sumadugi copy ama sum numit aduda puthokadabani karigumba hairiba numit asida court laktaba tarabadi petition asi makhatana khanagani ama sum masai yaudраbasu warep lawgani hairi hanasu pausina makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina topa marueba paukrana leba asida covid ki case handharakpana center na state singda ehenba athingba sing lawthokna ba khankhre Leba asigi oina COVID ki positive case asi handharakpana maram oiraga Union Health Secretary Rajesh Bhusana state amasum Union Territory singda lairiba phibam singadu review tawnaba amasum COVID-19 ki ahenba athingba kaya ama thamliba singadu loisinana ba khankhre Union Secretary asigi maikeidigi state amadi Union Territory singda thakiba ayiba sirol amada nungti nimit khudingi oina COVID license sandorakpagi sangasi monitor tawnaba amasum license asidagi ngakthonaba state test track vaccination treat amasum COVID appropriate behavior singana satnabasu khanki lebasi goina hokiba January 13 digi COVID-19 pandemic asitam tamna hantarakli mamangi sayol nongmada miyoi lising yang khaiga chamriga humdraga taruk yawno COVID positive oikibadu hokiba pung kunga mari asida miyoi lising kunga tereka chamriga sumnagi mapan khaktama positive oiki nungtigi oiba positive case February 15 da lebasi goina sada 3.6 da hantarakle COVID ki positive rate asi hantarakpana maramoiraga miyamgi sathok chasinama sum economic activity da COVID-19 ge henba athingba kya thamliba sida ayet pa apan ma piroidabani hainasu state singda khan khari leba asigi manungda Assam ni ihan hanba oina COVID ka mari lainana thamlamba athingba khudima lakthokre state adu da COVID-19 pandemic na angakba phangna saithing pikibadu haujikti normalcy lakle haidi mara sida state asigi oina su hokiba pung kunga mari asigi manungda miyoi lising amaga satruka nifuga tere test tawbada samaga mari positive oire positive rate asi sara 6.7 oiki miyoi anina laikhidre haina COVID-19 kamal control room na thadorokpa chirola manasu makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina topa pawmana Manipur gi assembly mikhalga mari lainana Mizoram State Armed Force ki company tara thonglare tangkak ani thokna pangtokadoriba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalga mari lainana Central Paramilitary Forcing thunglaba hore mikhal asigi damak Mizoram State Armed Police ki company tarangasi thunglare haidi mikhal asigi damakta sijinaba Mizoram Armed Police ki company tara adu ngarang Manipur gi damak aizol thadokringai mangoinana state adu DGP pu Divesendra Srivastava briefing pikhi DGP asigi maikeidi ga hakibida Mizoram State Armed Police ki kangbu singadu Mizoram Police ki mohut sinmadana tana Mizoram gi oina mihut silimani loinana Mizoram State Police Force asileba asigi yamna mathau masakhangba thabak tawba amasum public friendly force ama oina discipline laina amasum kathokpaga loinana mathau tawgadabani loinana makhoina mathau tawba matamda maruoina senior citizens disabled person amasum nupi singda angamba thakta mateng pamagi thabak humanity service ke loinana professionals oiba mawongna mathau tawgadabani swaki briefing adu loibaga Mizoram State Armed Police Force ki kangbo adu DGP na Manipur gi damak lamthaki Mizoram State Armed Police Force ki company tara asida Mizoram State Armed Police Moalpui gi ahum suba battalions amasum manga suba IRB battalions Lungbargi kangbu singsu yauri hainisu pausina makhatana su phongdorakli atopa pawmana BJP gi workers singna lambi thingduna salan khidre gari thugai rakhre
Khundrapam constituency ki sagol mangna pangthokpa Congress party ki political conference yauba lakiba constituency asigi sarau thel amadi morok inkholdagi lakpa miyoising haraurogdagi BJP workers sing na lambi da thingduna salandabagi mathakta gari amasu thukairakle hairi hiramasiga mari leinana sagol thel da pangthokpa paumi sing unabamada khul asidagi hizam sanatomba koba miyoy amana phongdokpada sarau thel amadi morok inkholdagi Congress bu pamjaba miyoy kya ngasi Congress party ki conference yauba satpada lambi da BJP ki workers sing na thinglaki adubu mari leinaba police station na pau pibidagi police laktuna makhoina ngak puri bani haiduna satlaga haraurau mapai yorakpara police ki gari hek hendokpaga Congress ki workers sing tongba gari da nungthaduna attack taraki maduda ben amanung na panduna mamangi misal kaiki matau sumna BJP na lengak paide haiduna muscle power season aduna election thengnana bokhona basi mari lenaba ECI na miyeng sangbiu maru oina hokiba numit kharani gi mamang su khul ani asida BJP gi workers sing na Congress ki piral thetpi yaroi haina kielaki basu laikhrabani hanisu pausna palakli makasa tharak poina to papaw man nongmai kapsilamle ngasi numidang pung ni palom taba matamda Kangpokpi district ki kala pahar da leiba Kangpokpi kendra da JDU gi mirep oiriba Sosim Gurung gi office ta sakang na bising nomai kapsilamle thaudo du kanana karigi damak ta tharambano habi chapchana khangdre du bulaibok phabadigi thaudo du kana amata aso apandi yaukhite so hairi makasa tharak poina mayam na khangjin bada kana ba maru eba pawmana Omicron na naraba sing saba thakpada Delta variant ka khetna ba mongda symptom ani thengnagani expert Malemgi mafam khudimakta pak sana sanduraklibu Omicron variant asi mamangna malemgi lepak ayambada mayokna khiba Delta variant ki yamna khetnaba mongda masigi symptom asi yamna meloi haina World Health Organization gi maikedi gi phongdurakli UK gi zo COVID study da satakhiba research amagi matungina Omicron na naraba sing diarrhea sakhauna ba yauna gastrointestinal symptoms legani Delta variant naraba singna fever haksang soktaba manam amasum wahau mangane dubo Omicron gi oinadi masigi ona tainabani Omicron variant naraba singdi saning thaningba poktaba amasum tumbangamdaba mayonagani researcher singi makhatana phongdoklakdibana Omicron naraba sing saning thaningba phawdrabasu nampuda sasinana ba hotnabagi mathautadi laiset asidagi ngakthoknaba Sara thaktabagi muhut adu mahimana yamna toina thaktuna madugi silhanana bohona gadabani UK National Health Services ki maikedi gi phongdoraklibana symptom ani asi dil tawnabi yamna toina haksangi arumbadu sangamada laidibra natragan hanthabra haiba check toba mathautai Omicron naraba sing saning thaningba phawdabadigi arumba hanthaba haiba puna satminai aduna nutrients marang kaina yawa potlam sing sijinagadabani haina su phongdorakli Makasa tharak poina topa marueba pau kharana nagasina khonjel thokna la hodrabadi aikhogi tunglam set lairoi nifirio ibo bilengak na tathiram labusu biden lenga kadi puna saminari seriang nagasing punsilaga taseng ba khonjel galoina na lairiba naga political issue sing asigi woroisin purakna ba hona hodrabadi aikhogi tunglam set lairoi issue singi woroisin purakna bagi damak naga singi apun masakta mama sagat bagi tangai fadab laire haina Nagaland gi minister Nefirio na phongdokre oibo bigi matamda NPF Manipur linkhatna ba hona bada athingba pikhrabasu singmi singi aseng maru oiriba NBRN gi lengaktadi NPF ka punna satminari haina United Democratic Alliance ki chairman NPF lusingba TR Zeliang na phongdokre Senapati Public Ground nang si pangthokiba taragani thusuba Manipur Legislative Assembly gi mikhal gamari leinana Naga People's Friends ki mikhal gi campaign hawdokpagi thoramda lusingba sing asina wafam sing asi haikipani miyamda Nagaland gi Minister Nefirio na hai asumba miyeng na yengma ngama naga miyamna NPF ki mirepta vote piduna thumping majority fangana na bohona bada mateng pangbiu Nagagi issue sing asi woroisin purakpa tarabadi naga sing mangnomda sanction mangamgani masigidama NPF ki mirep sing mai pakan batangai fade Nagagi issue si yamna inglesikna woroisin purakpa mathoktai naga issue ki woroisin purakpa tarabadi maduna naga miyamda sauna kan bapi gadoribani Nagaland Lok Sabha amasung Rajya Sabha gi sit masing hengatpaga loinana Legislative Assembly gi sit masing su hengat hangadoribani Masiga manana kanaba kya Manipur gi naga taba lamsing su phanghogadoribani so haidi Manipur da hojik laidibe assembly seat yenthokpagi mawong asi yamna sumdabani lamgi pak sawbusu hen ba amasum
chathok chasinda khudong sadaba kya lairiba loinana voter masingsu yamba singdana sit kun khak thamlaga lamsu pikpa misingsu yamnaba tampakta sit nifu thamba si maram saba wali Manipur gi singi lamda sit masing hengat hanbagi tangai fadaba lei masi kupna yingsinbagi tangai fadaba lei hainasu mahakna makhata ki naga miyamna naga singi yefnaba hana khanba tai matungda aihak isagi khangadabani naga miyamna hingliba matamda punamak hingadoribani naga singi tunglamsat kanhanabagidama aikoi punsinba mathau tai hairi Manipur NPF party asi lingkhatpa matamda matamadugi state lenga ki maikedi akan mamongda athingba kya pirakhibani Matamadugi Chief Minister O Ibobina NPF ki lusingba sing Manipur lakpada athingba pirakhi Chief Minister natana matamadugi Union Home Minister P Sitambaram phawbana mapu Manipur satana ba honaduna lakhi matamaduda namduna Manipur laklaga party asi hongdokhraba matungda phawbada Union Home Minister na telephone ki khuthangna wafam kya thamlakhiba lekhi Chief Minister O Ibobigi matamda Manipur gi singmi singbu yamna asawa pukanki Mana naga singi mayukta akan ba thingba kya thamjinnuna namsinana bo honaramki loinana naga singbu terrorist amagumna yenglame adumaktada mahakbu aihakna naga gi yeknaba number 1 ni haina kauki matamaduda o ibobi asi mi ama oina aphaba marup oiki adubu mahaki matamda singda law amasum order gi phibam hainingai leitana phatkidi hainsu pawsna makhatana su phongdorakli Makasa tharak point na to pa pawa mana Congress ki mirep sing attack sa thabagi mayukta CEO da wakatkre BJP lenga klairabadi laibak sida lairaba sing hingba ngamlaroi oibobi taragani to Suba Manipur Legislative Assembly gi mikhala siga mari lainana tongan ba assembly constituency singda Congress lusing busing amasum makhoi bu sogat pasing mathakte attack sa thariba si lephanmina ba Congress na chief electoral officer CEO Manipur wakatkre amaramda Kundrakpam Assembly Constituency da INC gi mirep thoksom lokeshwar gi mikhal ga mari lainana firal singkhatpagi thoramda Congress lusing bo okramebo bina BJP gi lenga adum lairabadi lairaba senthok lambi leitaba singdi hingba ngamlaroi haina phongdokre Congress gi mirep singdi attack tawbagi mayokta ngasi AICC gi senior observer Manipur election Jairam Ramesh amasum AICC gi in charge Manipur Bhakta Saran Das na lusingba Congress Party gi mute kangbu amana chief electoral officer Manipur ga unaduna wari sanabaga loinana memorandum pisingkre chief electoral officer Manipur Congress na pisingkiba memorandum aduda pallibu waphamde hairok mayang Imphal amasum Urkhulda mikhal gi mamangda hanjina violence ki thodok kya thoklibasi yenglaga chief electoral Manipur amasum mari lenaba state ki authority singna hairiba AC singa sibu hypersensitive oina laukthokpiu haiba yauri toan case ta senaba miyoi sing mikhal loidriba phawba judicial custody de thambinaba CEO amasum mari lenaba authority singna thabak lokhatpiu hangang khundrakpam amasum kangpokpi AC da thokiba firal singkhatpagi thoramda criminal gi oiba thawong kya satakhiba lamen tuyen bisingi mathakta CEO amasum mari lenaba lenga ki authority singna thabak lokhatpiu loinana state police bu paramilitary force amasum CRPF na mod sindokpinaba mari lenaba lenga ke authority na thabak lokhatpiu haina spali CEO ga unaruraba matungda AICC gi Manipur in charge Bhakta Saran Das na hai AICC gi election observer Jairam Ramesh na lusingna tongan ba assembly constituency singa thogliba violence ki thaudok singa sigi matang na paunamkhi asigumba thaudok singa si mari leinaba authority na lephanbiu loinana criminal gi thabak thoram singda chenaba singi mathakta matik chabe action lokhatpiu haina taksinki mikhalasi yamna free amasum fair oiba mawongda pangtho hanana thabak lokhatkadabani loinana state asigi law amasum order gi phibam ase fagat hanana thabak lokhatkadabani democracy haibasi khusem gi oiba e nai taba thaudokna semdok semjin tawba yaba nate Housing ruling party na tawriba thabak thoram singa si makhatana su adumak tawrakpa yabi gi oithokpa leibana masi makhatana thuandana ba thabak lokhatpiu haina taksilam ki hi MPCC gi working president K Mega Chandran hai handak assembly constituency tarukta pamdaba thaudok kya thokre BJP gi MLA leiba mafam singda mi hatpa thooningdaba thaudok thokpa nongmaina kapa lambida nongmai kap thokpa yauna tuan ba thaudok kya thokibadu matungna thuandana ba election commission na thabak lokhatpina ba su wakatkibani Mara sida Kundrakpamda thoksum lokeshwar gi firal singkhatpagi thoramda Congress legislature party lusing o ibo binhaiki BJP na lengak paibidi gi nongmada sangraba yadraba pulam sing mamal atia pakna wangkhre gas cylinder amadi accessory khara lemna piri bani haina piraga gas ki mamal na hana piramri gi tangkhai hena yoli
कांग्रेस की पालिंगै लुपा समरी पिरंबदगी सही मंगागी मतुंग लुपा सत्रुक यौबदा लाइबाक वाथोइकी हौजिंगना लुपा लिसिंग अमगा सनी हेनख्रे लाइरब सिंथोक लंबी लेतबसिंगी अवाब करिसु उद्रे बीजेपी लेंगाक्तगी मियामबु कन्ननब कांग्रेस यावब एलायंस असिना लेंगाक सोइदन सेमगनी मसिंग खरा वालबसु वखलोन मानब पार्टीगा पुल्लगा लेंगाक पाइगनी खुंद्राकपम एसी की ओइनदि हौजिक एमएलए ओइरिबा तेस लोकेशोरना एसी सेमगतपसि मासागी मयुम सेमगतचबुगुमना निंगथीना सेमनबो होनबना मियाम नुंसिबिखि एसी असिदा सेम लाखेरा मनाउनपा लाखेरा लोकेश्वर माइथीबा पीबदी ओथोक्लोय करिगुम्बा कांग्रेसना लुचिंगबा लेंगाक लाखलबदी लोकेश्वरदि सोइदन कैबिनेट मिनिस्टर फंगलगनी हाइनसु पाउसिनसु मखातानसु फोंदोरक्ली मखा चथरक पोइना तोपा पाउ खरना अनिसुबा फेस की मिखल ग्रेजुएट निफुग मंगा मेरे पोइदी लाखलिबा मार्च मंगा पांगथोकदोरिबा तरागनिथु सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अनिसुबा तंगक की मिखलदा क्लास 8 खक्तमक पास तौब मेरेप अमा मेट्रिक खक्तमक पास तौब मेरेप मरी अमसुम अंडर ग्रेजुएट ओइबा मेरेप तराग मंगा यावरी मसिगी सुमथक ग्रेजुएट ओइरबा मेरेप निफुग मंगा अमसु मिखल थेंगरी मेरेप ओइगदबा सिंगना पिखलक्पा एफिडेविटा हाबलक्पा मखोय मखोयगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंग अदुगी मतुंग इन अनिसुबा तंगक की मिखल असिदा पोस्ट ग्रेजुएट की थाक यौरबा मिरेप कुनगमरी अमसुम डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी ओइरबा मिरेप अहुम यावरी अपुन मिरेप मौद्रागनी थोइन अनिसुबा तंगक की मिखल असिदा मिरेप ओइरी वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मिरेप निपान लंबानदुना मिरेप ख्वाइदिगी याम्बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ओइरी संदेल अमसुम नुंगबाय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मिरेप अनि अनि लंबा तौनरी तंगक असिदा कांग्रेस लुचिंग ओख्रम इबोबी अमसुंग गैखांग मेरेप ओइदी मसिगी सुमथक्ता एनपीएफ की मेरेप तरामक अनिसुब तंगक की मिखल असिदा लंबा तौनगदोरी लेलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द पुन मेरेप मंगा थौबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मेरेप मरी वांगखेम द मेरेप निपान हैरोक एसी द मेरेप मरी वांगजिंग तेंथा द मेरेप अहुम खंगाबोक द मेरेप अहुम वाबगाई एसी द मेरेप मंगा काक्सिंग एसी द मेरेप तरुक हियांगलम एसी द मेरेप मंगा सुगुनु एसी द मेरेप अहुम जिरीबम एसी द मेरेप मरी संदेल एसी द मेरेप अनि अमसुम टेक्नोपाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द मेरेप तरुक लंबा तौनरी पन्बा याबरी थासी कुनग निपान पांगथोकदोरिबा तरागनिथु सुबु मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहानबा तंगक की मिखल मेरेप ओइरिबा चामगो हुमद्रागा हुमदोइगी मनुंगदा अहुमदी क्लास 9 फाउबा पास तौदे दुगा तरागा मंगाना हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मेट्रिक खक्तमक पास तौई हाइनसु से फोंगसिन पालकली मखासा थरपोइना म्यामना पाउसी तेंदक पिजगे सेंटर की प्रोजेक्ट सिंग बीजेपी खक्तना पाइखतपा नते जेडीयू सु यावी खेत्री बिरेन बीजेपी न लुचिंग नोंथोंबम बेरेन की लेंगाना मियाम की तमक थबक कयामरुम तौख्रे हाइना मखौ फोंगना लाउजरीबा सेंटर की प्रोजेक्ट सिंग अदु बीजेपी खक्तना तौबा नते एनडीए की सरुक अमा ओइरिबा जेडीयू की सु यावी हाइना जेडीयू की लुचिंगबुसु ओइरिबा लमलाई एसी द मेरेप ओइरिबा खेत्रमयुम बेरेन फोंदोख्रे हियांगलम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द जेडीयू की मेरेप ओइरिबा डॉक्टर एलांगबम रिजमनी की हियांगलम द लेबा मयुमदा मिखल ग मरी लेनना फिराल सिंगतपगी थोरम द सरुक यारादुना खेत्री बेरेन हाइकी मणिपुर बीजेपी की लेंगाकना मसक थोकपा थबक अमता तौदे सेंटरना लेबा असिगी मफम पुनमक्ता पाइखतपा प्रोजेक्टसिंग अदु मखोइना थबकतो ओंथोकनानाबो होटनाबा खक्तनी अदुगुम्बा प्रोजेक्टसिंग अदुदी बीजेपी का पुन्ना लेंगाक पाइमिनरिबा एनडीए की मपांगसु ओइरिबा जेडीयू की सु यावी हाइबसि कारोइदबने थौरम अदुरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अदुदा जेडीयू की मेरेप ओइरिबा डॉक्टर एलांगबम दुजमनी हाइकी मणिपुर की अपुनब सक्तम गाक्तुना थम्बमदी हियांगलम कॉन्स्टिट्यूएंसी पु अवोनब कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा ओहनबना एजेंडा ओइरगा लाकदोरिब इलेक्शन असिदा माय पाकना थेंगनगनी लाकदब इलेक्शन असिदा महाकना माय पाकलबदी ngasi मणिपुरना हिरम क्यारा सोथरीबा सि मेनखनबो होनगनी मरु ओइना लमदम असिदा थबक फंगदब लैरिबन हासिंग थबक पीबा हेल अमदी एजुकेशन सेक्टर अहेनम मियेंग संगदुना थबक तौगनी हाइनसु पाउक्सीसना मखातानसु फोंदोरक्ली अतोप पावमनमु वैक्सीन डोज अनि कापलबदी कोविड टेस्ट तौबगी रिपोर्ट याउद्रबसु मणिपुर संगलकपा यारगनी इम्फाल एयरपोर्ट माउ गेट अमदी जेरियम गेट फाउदन स्टेट असिदा संगलकपा मियसिंग कोविड वैक्सीन की डोज अनिमक कापखिबो ओइरबदी कोविड टेस्ट तौबगी रिपोर्ट याउद्रबसु यारगनी हाइना मणिपुर लेंगा की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डिप्यूटी सेक्रेटरी सेमिलियन लेंगेना थादोरकपा सिरोल अमना खंगलकली सिरोल असिना मखाताना हाई मणिपुर यावना लेबा असिदा कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट थोकनबा अहुम सुब वेवना अकनम सफु पिरक्तुना मिसिमिना थोकपगी सांग वंखलकपदिगी हौकिब जनवरी 3 मणिपुर लेंगा की हेल्थ सर्विसेस ना ऑर्डर अमा थोकतुना स्टेट असिदा संगलकप मिपुम खुदिमा आरटीपीसीआर नेगेटिव ओइबगी रिपोर्ट लोइनरकदबनी हाइबा कांगलोन थोखिबनी
अदबु स्टेट असि खक्त नतना लेबा असि ओइना लाइसेट असि की फिबम खरा मखै सफरपदगी लाइसेट असि लक्षिननबा अहेनबा कांगलोन सिंग स्टेट अमदि यूनियन टेरिटोरी सिंग चलाइखिबदु सेमदोकनबा हेल्थ मिनिस्ट्री ना खंगलपगी मतुंगिना मणिपुर गोइना अनौब गाइडलाइंस असि सेमखिबनी हाइनसु पाउसिनसु फोंदोरक्ले अमरोमदना कांग्रेस ना मणिपुर पुंबदगी अफसपा लथोक्तबगी मरम पीगदबनी ए शर्दा कांग्रेस ना अफसपा लथोक्ति हाइना कन nganglibasi मखोगी लेंगाक मतमना लथोकलमद्रिब करिगिनो हाइबिगी मरम कांग्रेस ना पीरकलबा मतुंगदा बीजेपी ना अमुक पीगनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट की प्रेसिडेंट अधिकारी मेम शारदा ना फोंदोखरे थमोइबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द बीजेपी की मेरेप ओइरिबा जोतिन वाइखोम की फिराल सिंगतपगी थरमदा सरुक याबा लाखिबा शारदा ना मखातान हाइ कांग्रेस ना लेंगाक पाइरिङै असेंबली सेगमेंट खरा खक्तगी नतना मणिपुर की अफसपा लथोकलमद्रिब करिगिनो मणिपुर की मियाम ना अफसपा सि लौथोकपा पामी हाइबसि खंगे बीजेपी की मियाम की खुलाव अखोगी थौदांग हाइबा अदुदा पुनमक यावख्रबनी बीजेपी ना सिट निफु हेना मिखलसिदा माइ पाकनी हाइना फोंदोकपा सिदा कांग्रेस ना तंखाइ फावबो यौरोय हेना लावरिबसि अखोगी फिबम फररोय हाइबा खंबदगिनी थमोइबन योइनसु बीजेपी की मिरेम ना सोइदन माइ पाकलकनी बीजेपी ना पालिबा लेंगासिना थबक तौई तौदे हाइबसिदि लमदमसिगी मियाम ना लोइना खंगलबं आक्तनी स्टेट असिदा बीजेपी की लेंगाक लैरकपा सही मंगारोम तमक ngairi adubu telaba matam asida बीजेपी ना तौरिबा चौखत थौरांगी थबकसिंग असि कांग्रेस ना ककपंगम लोइदबु वाफमने बीजेपी की मिनिस्टर कया स्टेट असिदा लाकपदा कांग्रेस ना फोंदोरक्लिबु वाफम असिसु कलकपा ओइगनी मखोइगी मतमदरि दिल्ली ताना सत्तुना उनरमनी हाइखि अमरमदा थौरमदुरु सरुक याखिबा मिनिस्टर थोंगाम बिसुरजिन हाइ सपमानबा सखोटमिनबा ngamnaba स्टेट असिदा बीजेपी की लेंगाक लाखनबा मथौताइ थमोइबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना बीजेपी की मेरेब असि सोइदना माइ पाकनी हाइबगी थाजबलै कॉन्स्टिट्यूएंसी असि मरुएब कॉर्पोरेटर कयासु ngasiगी थौरमसिदा सरुक याबा लाकली हाइनसु पाउसना पलकली अमरोमदना लमसांग एसिगी मेरेब मरिगी मथक्ता मिनिस्टर राजेन क्रिमिनल डिफेमेशन केस थांगतख्रे तरागा नेथुइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेरेब ओइगदोरिबा मियोय मरि यावना पाउक्सी अमगी एडिटर अमदी पब्लिशर की मथक्ता माके अपोकपगी मिंग अमदी महैगी थाकी मतंग अरानबा वाफम क्या फोंदोले हाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी असि म्यूचु ओइरिबा मिनिस्टर एस राजेन क्रिमिनल डिफेमेशन केस अमा थांगतख्रे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट की कोर्ट ngasi मिनिस्टर राजेन अमदी माकी काउंसिल लाक्तुन अरानबा वाफम फोंदोले हाइरिबा मियोइसिंग असिबु आईपीसी की सेक्शन 534 की मखादा मतिक चाव थाव पखनबा पिटिशन अदु फाइल तौखि राजेन थरखिबा पिटिशन अदुदा रेस्पोंडेंट ओइना INC की मेरेब ओइरिबा लिकमाबम मनिबाबु इंडिपेंडेंट मेरेब आरामबम कमरजीत NPP की मेरेब पुखरमबम सुमति JDU की मेरेब खुंद्रापुंग कनबा अमदि पाउक्सी अमगी पब्लिशर अमदि एडिटर यावरी मा की पिटिशन अदुदा हाय मा असि लाकदोरिबा मिखलसिदा मेरेब ओइगदोरिबनी अमदि हौजी MLA ओइदुन एजुकेशन मिनिस्टर ओइरि अदुबो रेस्पोंडेंट्स ओइना पल्लिबा सिंग असिना मा की मिंगसत थिबा याबा अरानबा एलिगेशन क्या तौरे मरमदुना IPC section 534 की मखादा मखोइगी मथक्ता लोगी ओइबा मतिक चाबा थबक लखतुना फाबियु थौरमसिगा मरि लैनना तोंगान पाउक्सी सिंगदा माकी वफम सिंग फोंदोखिबदु अरानबा ngaktani माकी असेंगबा अपोकपा मदि योकपिरकपा मापासी युम अमतदा लैमिनबा मसिन मनाउनी हाना महांगना इलेक्शन एफिडेविट पनखिबा अदुना योकपिरकपा अपोकपा अदुनी अदुबु महाक लैखिदबदिगी माकी असेंगबा अपोकपा अदुगी ममिंग अदु अमुक सिजिनाबनी लोनिना माकी माहिगी थासी YK कॉलेज तगी रोल नंबर 13681 of 1998 ता BA पास तौरखिबनी हाइ अमसुम कंप्लेन असिगी मखादा सथरकपो ओइना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट ना IPC की सेक्शन 534 की मखादा एक्विसिंग की असि कोग्निजेंस लौनबा मार्च 13 ता मोशन हियरिंग तौरगनी सुहाइदी लोइसिलकपो ओइना तोपा पावमना BJP दा वोट पीदनबा सेजाइ सैरमा मियोय मरि फारे सेंमाई एसी की BJP की मेरेब MLA हाइखाम दिंगोद वोट पीबीगनु हाइना थाब सेजाइ सैरमा मियोय मरि ngasi सेंमाई पुलिस की ओसिना लुसिंग टीम अमना थी हुंबा सथरगा सेंमाई एसी की मपमदि फार हारि फारबा मियोय सिंग अदुदि फुमलो मोमांग लाइकाइदिगी फिजम अमुबा सै हुंफुग तरेट अपोप लेखिद्रबा पेश लेबा मसा लाइकाइ सिमक्तदगी सगोलसिम कुमार सै हुंफुग तरे अपोपा एस नुंगसी फुमलो काइरोय ममांग लाइकाइदिगी सनम्बम मुबा सही हुंफुगोमदे अपोप लेखिद्रबा CSCS स्कूल अमदि खुनरापम निंगथेम सै निफुगतरे अपोप केस इबुयाइमन हाइरि हाइरिबा मियोय मरि एसिना कंगला तोंगबिदा MLA हाइस दिंगोदा बोट पीबि यारो हैबिगी सेजाइ खोंगलै थुना खोंसान खिबदगी मखोइगी वीडियो फुटेज
खुथांगदगी सेकमाई पुलिस न खुंगुल लीरगा तानरगा फाबने हाइरि हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरगली अदुगा हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतंग से लुसिनजरगी अमसुम पथोक्सगिब सोइकिब लानकिब यावरस म्याम नागपिगिने अमसु मतम मतम गेबा मरुएबि इपाउसिंगसु म्याम द लेप लेतन अपडेट पिजरखे हाइनसु चैनल सिगी मेकेरिगी थमजरी एंड थैंक यू।